Normal ken yam we ka nas dial content barwani lingwaseme. Dia kamal ken war online TV channel anda manduni shankos nyang mala no rice bana report and content roadian code link bana kelin ka report me. Take jom chikon dial link. Message mi top message congratulation ka. Mwe ka kuma SPLA IO mente kalungashuk. Natin content cha dajio cha jakep dajio de ko laro shermi der la dor shay ni kan shay na to tiga kwi kirmi yadi tirmi ngai kona kel ke kum kirmi yadi lin kon shara real ka ko biken kume SPLA IO biken am gonatin kon tigaten so right now man kwala lat gwasame man to ko congratulation gaje o regime Ntere which ka juba chelo kono bikan dua mala bikan gor shirim ngai kon dial no ne dial gor kamal pat kuma kirmi yadi chamal che gor mi kon gi kon tin kon lat ko rin tema ne tin bon syang ka jas pelayo kan de kon gor kamal me dane tan kamal ke 2018 peace agreement kan dak ma char kan lo kono jen bamal no bejenok chamal che no already but there are some people to see the goro da mal da ben ke tada ne shikir mi yadi she yen doctor yang machar re wiki juba she le la advantage ke je ko be party SPLA mayo be je destroyed jen mene yen she re wan yi go ni al right ke and go this SPLA yo che tel gwat ke lar ke no SPLA yo tele je de ne ken yam SPLA yo ken ware ko kor ena kan wer ga je 2013 ajen me ba bandap SPLA IO ke jamo si SPLA IO che be to lora bang kadai be ko shan wer sha kan gwade dane lat kamal ke 2015 ko jan par me ker me jen SPLA ko look jang no bi dakre me char be were SPLA nyo ajon je mo wide ke in opposition cause ina jere we data ya dane kwadwel na ga chayo bai jen ne nya tama ngonen were ka kuma SPLA yo ko tene larno a part no me part family ka ene family neten der kula la party family ka de ene dal na ga kan warmo na kan warmo okay ko bana kulu kare racha me an wala shanga wal ngwan ka paikel on ken dangro de pakel jan ban jome ban jeling first ka jora na chalat a congratulation message mi cha jak mu we kaneten kontin la supporteri dr yang machar ne de shunkel ga dr machar la yes velayo kala da gwandan lat ke de ni asvelayo shirga machar to ko ka dajo ka panal kol te ka lunga shuk chalar do shinwar wai ammi kane jeshni SPLA IO sharen mat chikan dor shaini na mo shala dajo chikan dakka chikan kap keri poden shanung chame chaga kap SPLA IO right now so me to take a penya kuma SPLA IO ka chikan SSPDF chikan jojra SPLA IO wa ken kui ka chikan one kui numberian chedid numberian kui watching men kui number in ke tactic dan you can use strategy ne gon yang use watch you can get tare kan gajoj ne den wan taken gwasmeno why do you guys support SPLA IO maniam SPLA IO be kariyam nuare ne ga shanang nuare manda dien South Sudan gore change dictator regime badil barar bajidil kapchong kiri she kulu roi kurundang ne entama ke jaliati tano Mika yene titik what can la lat ke la togolo we do take mini gui ke angle manan to ka juba la won mi chaja jek
ti benala kwara wecha yen bang we yan je ko ngot kan ngodo to kan ba kulo goro an ngodo ndi janane misha wecha je liberate ke cha je ku wo chre shushka je struggle jo ko tok ya ko ben nyur ka kan ngoten kono gorka kan ngodo to ba kwer ba dil moch karun te berwi keke michi runa to chiga tok ba kwera mo ba je wuch chabu lor bang no jin jene wer doro shejan ba queen kware man shall ke election a queen nat ka kwer mi jidit bram dana noki bi kwany men gujin o de tek jaga gwa de na de ka par there development unity mal re wi de jaga men yam ajela na kwer na kwany ke jabo betem du ka office jin kwer mo we talk bele jen bele we nyur chi nyur jin bo you work together with the new leader and ownership namo jenen yam dundo mi chi kwer shele bene lo she dop shela bai lo lograna no jen ba je we ka kwer ka cha woni jaga bom wo gen jen lo wona ka vote a right of a person ramadan and goro ba kwer ba je kwany no goro je bi kwer bi kwany jen voter bi dil vote bi warga de bi laret warga ga mo la ballot misi laret bi kwer mandar no ko bi gwarede yena rara diena mo misi charu ba che nyok me mega je ke che de ko larno che mar bane ko mar kanije ko gwa dana ko inaten men yorke ballot neten ke ken warga ne shira na lara ngungu ye jaram dana ba kwany no a woni jin bi chodo bi gor ka ramadan no ko bi tik bi lat ka box am box mo ba ku lo kwen how many people vote for their leader ba ko je yo mi she padin kwera mo berwech mi che fail jin kwera mo bi another term bi la lip nyantada tikir mi yadi ku ni chonga jantama chakalok kan 2013 kanaban 2010 by independent ba kula jega cha plan chala don wo the election day lat ke 2015 queen kwara ti dakra ma char yala do baro do chung te la do baro do chung ajene kwala woje kan all is cabinet me kwala yorar cha dakra ma char cha wo lora ba woje ko jen chelaro no baro do chung ko kire jene dong ba power te ga ba jakan kana agenda dina te ka mo kan jang ko lokono de nuere dong teram model benyam cher mangai ko na nyir kan dar kan charlo ko kan dar kan char a leader man wa kan nuere ka jene a very strong person take a principle to la gure ka ngaje everything ka ta dande now nyam ka ja ki de wi de lat ki ja ban me credit me cha gur no de mo char de je so ci jang yare yori ala kano we dien bana dar kan char bana je yar ka jam bana je destroyed ko che bu we wonyam bana je jako ba clash keneka te la nuer kene de konen ba ka quote bu la ne de content ditten content ke so jer mene nyana tama ne de kon wi kona dia leader ka nuere chunga kelke kin mi yadi kwa nuere ken kwa la nek na ka gat dong man na ka ne de la future ne de content la nuere wal bit ka ne de content kelke kin mi yadi so make ne take a sense ke take within then de ga charno mena kana ga 2013 ngo abadul ba ko gor so mi mola kon mi jeg mi to akona perre we kel yana peru yene de kona shun kel ke kirmi yadi so I think there and there already kir a queer yes a queer but queer chi jale ka bom queer chi ya target ne ten kona dongin gujin wo lokaji lagun duob dande convince ke jago duob dande malder bengeje mi sai jogo no shaje lok ya lungi ji bang jene ko office wo dor no larne jo balat through professional ke duob mo gwa mu wong mo na ke
ko dia la la ke channel me ari le ka gwa mo kwa le cholo ngodon kuna la guide kuna lo niam ke but me to cha ga guren den bokulo gwadu malo benedi so right now ne me jenta danatin so ene dia la content larga je reng machar dere liu reng machar dere tenene ke yen pain ko la jilam ko mo amu gore mal ko kwisa Sudanese se chimwa ne de kon la Nuer Caribbean dere kulo lokon bu nongi jen wo bia looting bia jalat bia corruption bia jalat ko ala use no na ka jisa Sudan ke yene ko en kwar chalat ko ne me lokko en kwar mishi dwali yen ka dakno machar ngum ku yen gore ye bia we bia destroyed kadi yen dak machar yen allow ko men gor ka balat de jalat ko liberation me ngoda me chala the liberation struggle right now can South Sudanese can go and liberate la te jekte ko ne te kana kan ku tuo ko ne right now so ne me de yina ngat te kir che yogo che go use ne ngai ko ne so use yene de ko ne te kel ke so ne me de yina ngaje go ano reng machar ken kor ken choice reng machar gurun jeno de jenek je dismantle chimenta chi tuo go ke ken ji kwar diare wi ki juba ka parliament la members of parliament yoro karar kan dia teram mo mitre kuma kantama ka ji SPLA IO kodi ye kir ya goro baka woken dial re kuma ka jana cha kula la activist en wo mu wo salva kem yadi wo ji SPLA IO te la peace signatory ne de konde kwa mal kwa jala tan so jen there wedu widu dere charide dere gujino na me the country ba wom nyamagwa ke jira medan tan mal medan che wonan kirke 2016 nguji tuoko me che tabande ngaye kwanya la first by president she Nuer je gorwa dapen yani chinala lo ke medan e chapel 2018 yen kwa agreement le nyawo tani monyo ko yegan guje no tel michro do bulat kengo men kana tabande ngaye kana nyawo wo jen kirmi yadi use je lo another channel ko Nuer bakada kwa number of Nuer people kwa reduce so in case mishi election che bin batene de mo shunkel ga taban kenen shunkel ga dakma char so Nuer be divided into two ki be divided into three ko right now chi kon ne dum one the dark Nuer en ra la bi ka party de and party pek do shi ngaje no Nuer ko ngwan Nuer gore je no ba Nuer ba ga divide rum bi jang boren rol ga kel nen bi kir bi kene bot so no mo amde na da char ga ano bana use na kana akir so no mo che jandan nat so right now jen sia kor ne ta ma kor jaten an kor le ro men tama che ka won ni ngona sia tin sia ling moy ke ne de kontla SSPDF moy ke 72 hour no de ne dia la kontla civilian de kan ke evacuate de kan ka wuch gonan kon tiga tena wona kan de kontin organization kon bakana especially ka jongle state ka chanya utum ba ka pana ti dia la ti lat ka ko de kid be ngaje no kana SPLA IO kana liu ko right now no ngade ne naga Nuer ko kana content against that machar tin kwa Nuer ko ka lawo ba kana lar kana yang machar teleje de telena because they done dividing the Nuer community kayo bribery let kana so this thing yarangan yarakon as a community kon Nuer so men be ngaje ne kimen biale la kon Nuer gor kon cheralong ramimo mishun ka gwadan la kona lok especially me ben kam Nuer la kona shwede long me Nuer Caribbean wal me jori yo mena kon yo ci kon be char ka pide gon go nyelo telelo ke jena ci kon nak yo mo ko Nuer yo baran be tet pin Caribbean especially kire me la kuna le la mo yo bu Nuer jago na Caribbean they say ere kon to tin court tara ka unit state kan Nuer Caribbean mi jeni wi ka panal bone kan Nuer Caribbean minu we be ka dor shale jongle na kan Nuer Caribbean so they kon charade we need to think and do banon nyamo je kon Nuer do bedin because it's the only way ndana bana mal bana jeno ngaja so cha congratulations message ay to kon kon ga dajo ko longu shuk ko chicken dor moy kana kap maradien ala 72 hours shi ka tok de waja te cha top ko de all the civilian kan humanitarian de ka evacuate ka jen jongle ke goda koken so quick kon membro da lat ka gwasen be but banilinga no tension jaten it is very high ko dong de ko da to gan time right now tem den mishire men jen ko okay wana ka another report me de top kan wari ala content doro shal kamo Uganda
Uganda cha na jogo no nene cha goro te karamde jal mede bin wichar ki medong de barar la national election do Uganda ba to gurun ka chang wadich ka jan pai ke ron kin dang ba kelemena right now bana ngaji no nene cha internet chaga ka tel ko ken lat krudin so mu nyodo ne dia de tede enemy mi chicken live right now don kan go gwatot ke youth ne VPN and winemi gor jeno be message be ajakan ran ci jël ran to godan teten ko en kwer Uganda mo dong ba je wo ke dong bu kor tok nobody know kwal jogo no ne ran ci goro be won en wo be jal goro ngotin kontin yen Uganda road ke ja chit goto kon la kon mala ngani ci an ka Uganda mi kor tok la na kana de ni ken especially ne kon la police ne ken ne run mi she election te ben la te to ngwari to ngwane tok so che goro de ran der open re ka bi goro no jin goro nan ke jen kum Uganda rande ching ta na jugo ne de yen let ke shopping so shopping mi la ran den bi shure duelu bi tal den tel no den mo gora tongo mi ko ngai kon Uganda ne chigana dear by the way when it come ka violent they don't care so then na liun te right now to mo yo ba do lito then ke wal china chigaria ngai kono kon ne kon dial kon tin la ne di shar shi kona no kono mane special jinubin mi te rek mi chitok ke na goro bukan bit la ko la wini but kene te ga tarodi so right now jen gui kono te anytime de kor der tuo ke de we der ro nyot no mi yana ne kon line bo wanya tin kana ji kware la kona gujel de shi ka kon de kon gujeno la nen kon tun ken video ni ken naka ka dwaiga so but let's say they do not care but mi ji tamben de yen enta de Uganda dak gwatot jogo yen wode na children mat kana mo rana to gwadan tetin ko quick kon madana border la starting from tomorrow on 15 wala kon 14 January en rana nyinga de alle de kalede so in case te kumdo den mi shore la so na madar we kay chang man cha internet cha shut down ko shelling cha internet cha shut down bon tong mi kay Uganda so na me ka cha dor bo wan cha ja gole denye ngwala long regime mo mete mi raika mo jen wuri shala mi sebeni shi regime malka ko jen an diet chetene ke run jen ngwan ki run yen jok te wi ano tete kwerka je mi shawalat ko kware be je yar be je rik so chat solution cha wi an ko nyok but this year 2026 mene wuri shala bo wan Shanglanyo, Generami Bumbum, a very important person, which take the shellas go Beneka Beka liberate. Dunongai Kondi Aleno and Kume, you were Museveni, and they need the Altica we neka police. So everything could you control agent. So animal herald right now, they can bo wine, they can neck any time, they can bo wine, they can yen any time. But voice and Kulala voice, Bobby wine, can either control people. La people can la power to Bobby wine. Ko tele je military background tele je met to dem rukuji mi so bianga jino na muteten anyok kuma so zran be shikeno link je Uganda lo le resiete kan ria jakre which win mi kan ya na ko jogono nene ran to get involved mi jira mi mala so Sudanese ke tika Uganda churo they get involved do not vote do not do anything please for your safety yene de kontila so Sudanese let the Ugandan people be Ugandan yene kon la South Sudanese bi ala South Sudanese chwarun get involved ko ki safety kadun so na me de kon dia la nyok okay chana ko ben ka point kume mo rai ke kir mi yadi jen chawre ala kan go we can queen kwar kan la ke 2026 right now plan de na mo jaten lo ngoda tele campaign ni chana lat ka campaign la lat ko bai ko ngaje no jin kwar mi shung roda right now ni de ngwan kwa ga jen do ngam bro de shung gwammi mo te dakmo chate re te jen kalat kin mi yadi de no jen ba ko in kwar bajalat se manan challenge ni won je de konti la SPLA IO che ka joj kan dia che ka woj kan ada che ka woj ka members of parliament je woj gona kan dia so right now me chi dot ko rade ngo ka kuma kir ti don jen kan etin kontin ko control la other political parties ka South Sudan kan dial sha tanen dongrar ken o mangai konelung ka SPLA IO Ramadan cha use them parkour ejara meda la intim chairman yen cha la de sha recognize legitimate and tam ko kuma SPLA IO kirmi yadit
bana more detail about that bana jeleling ka report de na beben ani ya tegamal nyuga ne ko ken mi jira mo jidit gwas me gorono jin bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan mi gijenu report me a useful gaji ani bi tegamal